Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kari khasi gadai gajat benre balik khoi le suba barkani kalong ka benta ka bakong san hagi babun kilong yeng khasi barhaka imlang salang hi barokawai nrei gat banang nya kipor bat kisnem kani ga jinglong kala sedang jano hakaba ki babun ki briu kisngu hun ban khoi tangka kerpong lajong nrei kim salia pat ban bret pathar yagi jakhlia hagi lenti kisingkien kisurok kinala barkum juru hagi wadui ka Ultimate Legend Bikers Association ni ya kapala jutip lengkot ka tulba kabadai tangka kenhun jong inongnya tuk nrei ka bapetru ya ka bha ka me ka roi ka par jong ka emlang salang kala mi syakmat naga benta ban penkhoj pensuba ya ka saudong saukun hagaba haga arfulai terek ulber arjar har khandai kala lek ban penkhoj ya ki jabo jaban ki nyut ki nyer hasilen ter jong ka road surok jong ka snong pentorba ka badon markhap bar ka Shillong Golf Course bat ki wei de ki jaka ya gane ki jinglai penkhoj layalam do ba sei bor leng do nang laj upadai president jong kane ka kenhun Hagani ke jinglai pun khoi la sakhi ya ke jing jabo jongani ke jaka hakabala daplut dagi plastik ki bilor pipe hakaba ki breu ki bayai bayeng kila pelong ya kani ke jaka kum ke jaka thenyut wala kani ke jaka kamdai ke jaka ban bread ya ginyut Đây juga berat nyon, kini ba berat tu kita buat hi kita kita mesti lah, orang kita pajak kita belanang masalah, bagi mission buat berat nyon kali kita barang doa. Kalau kita solusi ba mereka jangan kerja start ke ba lakiu, hendai hak imlang salang berdua kita doa kita apa. Kita tinggal tepat ni nanti nong suksnong hi kita balong konsen kita buat kita subah, subah ba ini sekian. Amman berat ya kini putar ni dan kali bawa berket di sekolah kita berat lagi normal ya ka jemput sesuai sobong jeng. Nah yang juga senang ni terbala ini ya bu di gendon bamdai beberapa hari ya ki nyut seperti sekian kata memiliki plastik pembalong ini iwat ya kijer senajian kijet bitor di balong kita ya ki nongwan ki kena đây bagi dia bawang itu bagi dayak tay dalam tang ban sup na yang nasam selian tertar kungi ki nongnya asaka ki bayai lenti ni ke jabo jaban hapo surok sungkin ti ka ba pen smith bar pen khaning yang ki nya bai mo bat ni ka jeng ni long kata ka ngi dang jing sok ya nam ta ka surok sungkin lara ka khut suba ni yo ka le ka ba khut ndai ha bangi wan ni ya lenti ki jaka kung hanil lenti golfling kani ka jaka ka ba laim ka dustbin jaka berat nyut ndai bat ni don kata mesim ban sim khia bat ki dikhot hi barokot badon kata mesim bangin lei ngam ta ka imlang salang bat ni sim kani senjam ba kani sngi sesejam yang tasgi bat ngin ya marmot bat ngin perkhut bat ngi ba kani ka jaka kalong ka jaka berat nyut na tharai ki de ki briu ki bana kali hoi dan kapor ki lariam standar ndai hapor bapa ini jaka ki berat jabo joki nayeng ki berat hepok serok ba kaju lenti ki peron kam kalong ba ni ong ba kata ka jingmut hi ka bakhut ka dono hi bakhut kata ka imlang salang ka bakhut ndai ka serok sukin ko ade ban pun khut ndai ban chu ong le khut tang nam ta kerpong lai yeng la jong ndai ba ka lenti sukin ka ba sabar sa serok sukin pin berat ka bamon ndai kerpat ya kinong song kali ya ki bapenon kami ya sorok sungkin kinum berat pathar ba kinum berat pathar ki jabo jaban napok kali dai kungi ki nong nyaban ngidon kata mesim bangi nginum sa bat ngim kwa ban penjabo ya kamariang bangi kadang habangi langkiu ngajing nang jistak ngi tharai ba ngilong ngidang kiu ha kata ka jingkhut jing subah ndai harba pen ngila ngidang penjabo ya kamariang bat ka ba kamdang chu kata ka jingkot jingkhia ba ngi kran kata ka jingkhut subah
บัดนี้กว่าkata jengkot jekia dei lau ngiong ba ngin pen khoi pen suba tang ka yeng la jong dei tang ye la di dei ya ka song ka tha ya ka jaka ka ba phia chen sino dei ngin sumar lang ngim sukut tang ni jaka dei ka ni ka long nadu arjar khalai ngilaya lenti gung gini jaj program ki bangi ya na wi jaka sakwi jaka dei kam sulong tang hapo district east kasil dei sa west sai ki benda par khoi ni ke ega ba ni kabla jabo jaban polan Ndai ngindung sikta kisnong bat sikta ki district ru kam sulong tang po selong ndai ngi kwa ban set sampul na po selong ba mo kung kata capital mo ngiong kata kanong ba ai ba kalong ka nuksa ka jingkhuat sekiwe ki district mo sekiwe ki kisnong ru te ngi kerpat ba kung nginong selong jong ka mekhalia hi brokwe ba ai ba ngin sumar sukher ya ka imlang salang ya khut subak ngin pelong kari jongi kabakhoy pasubah Hagani kasngi na kaliang uba pensngain lang NCM u MDC ka mau khar pentorum kra constituency uba deiru chairman jongka Khasi Hills Autonomous District Council ulalap yakani ka kanhon ka badang penkho yakani ka jaka bar haga jinge kran bar ka bati CTV uba pensngain ula aga jinge ro yakani ka kanhon ka balashim yakani ka sen jam ban penkho yak saudong saukun bar ula penpauru bakala don kam ban bo no lengba ki kor CCTV khnang ban te la kam yak jing bret pathar jongki nongya nongyeng hagani ka jaka bat ongru ban nakaliang uba pensngain rengkat ka KHDC kan sapersyang ban pensngau yakani ka jingdon kam sya ka sarkar jela Kumbu MDC juga kap pramokar kontrol muka konstitusi kebagan kerja ka hap hapo ka jurisdiction ng MDC nga hap banay ka jingero agar pang yaki alor ka jisukya jungki naga ko suba ban ngaso hajing so juga kumbu lokal MDC hadin baga sama ga perpu ni ka jaga aga bukut tindang doni ko han biang ni alon kam magalang ka government na lang dingi ka council ban sim ki some initiative Ada lang bagi strong regulation di baklain nak jadi bentuk sanitation, pollution. Biasa kenang baru ada menu-menu ba berat jaklia, ba penkainya ka we naki, amo kau subah ka pollution apa ka ri ka jungnya. Adon kam brainstorm iki. Awak lada den kam fix ki CCTV hakato ni area. Kenang ba yunu ba berat jaklia ni ban mo arel segi ban polisi ki kat kum ka provision juga nu ka ain. Saya don kam namar ka bakot ngasusun ai gi samla gi sim khia kat ne gi lut nala dia nalor ka lut ka sing kapor dalam ka follow up na ka sarkar ka konsil ngasu kan long le noi tena yang cuma ngasu ba hadi ka jibun ko gi sama adon kam ba ka sarkar kan bodin council kan bodin ada day ban fix lagi CCTV ki jaga-jaga nang ba unu dang berjaga don kam ban persitom kat kum gi ai nang ba ka ku suba kata bang suru yang barang lain tu ngai ku be ka pangigi kam tam go kisim dari ka good initiative